Te najboljih seniorskih, ali i onih mlađih natjecatelja na državnim prvenstvima, Osječki atletski klub organizira razna natjecanja i u gradu Osijeku. Jedno od njih bilo je prvo prvenstvo grada Osijeka u krosu, koje se ipak nije održalo na predviđenoj lokaciji u perivoju Kralja Tomislava, već na Osječkoj promenadi. Nastupilo je 90 dječaka i djevojčica u disciplinama na 1000, 2000, 3200 i 9600 metara. Mlađi kadeti, mlađe kadetkinje i starije kadetkinje trčali su od cestovnog mosta do ulaza u perivoj na 1000 metara, a stariji kadeti i mlađe juniorke trčali su od ulaska u perivoj do cestovnog mosta i nazad. Juniori i seniori mogli su birati između jednog kruga oko mostova 3200 metara ili 3 kruga, što je 9600 metara. Bilo je ukupno 10 pobjednika, izdvojit ćemo samo neke: mlađi kadeti Ana Zebec i Marko Fenrih, kadeti Dunja Iščić i Luka Batarilo Čerdić, mlađi junior Jakov Barić, zatim seniori Luka Drenjančević i Ivanka Stojnić i oni u najdužoj utrci Filip Grgurić. Uglavnom svi članovi Slavonije Žito, koja je još jednom potvrdila potencijal i kvalitet u svom pogonu.